United Pentecostal Church UPC umna bulpi te khana lai siang thowin gup khian na ding le Christian nun ta na ading in thunai na ane apuk le akhial thailo pasian kamal ahi ni na a pasian mun khapan kipan in mun khem pewa alo akizel khasiang tho bangin hot khian na a ama tapa tungton in pa bangin ama le ama ahong kila pasian khat om hi chumna mo na le hot khian na mi hem pe mo zo a hi manin hot khian na kisam o hi Jesu Christ i thuang na le si na pan sanin happy na hangin na to hot khian na hong pai ahong piang a hi lungdam na thu in ate mo na te tang ding in Jesu si a kigui in tho kik zo hi to pen ahon khia lungdam na thu a hi ate in gospel lungdam na thu so na iman na thu te khatna a kisik king na pen mo na a si na etsak na hi ni na Jesu min to tuisunga ki baptize na Jesu ki vui na bangin ama to ki vui khom na thumna a khasiang thoa baptize na lim masa a hi kha in a hi theisak apaw lam dang kam tom paw a paw na to pen tho ki na lim nga na Christian nun tang na Christian i buangin pasian le midang te i ting hi lungdam kipak takin pasian bia in sunglam le polama asyang thonun tang na to inung tading hi kha i pian ngei khengwal le chung a hi chinadam sak na chi te tu hun por pi ading a hi buk na mailam ong pai lai ding hun ama pol pi alading in Jesu Christ hong pai kik ting hi atop na thukhen na le atop na tho king na pen hun top na hitading hi adik asyang tholo te in ton tung si na thuak dinga adik amisyang tho te in aton tung nun ta na lo adingu hi UPC umna bulpi pen UPCI United Pentecostal Church International i pulang na tungton in konggen khia hi huntom nawa gen hian na sunga aching kimin kigen khalo khathei ding hi thu te in upna bulpi a hello aphamo ama omlowa apiang lo thu te china hizo hi atunga again sa hi UPC upna bulpi a na comment of le comment a ong thei sakin hi thugen na lom le gwal tampin a thei na ngina like share le subscribe to thanong piak na ngina hilai mon panin itopa min to ong thum i mimal kim to pain to phang pia hen amen.